Sir Antonio Pigol. Napapalisan ni Ma'am Gracie Sakay. Visit place, Camilo. Surat tinggi awal rupanya muka putih lupa gagapus ang pagi siya daw berkapal dari dunia dada sudah diterima asubat kita di masa bulan saya sama keinginan saya dari lamunan berpalunya buat masih sangat membuat keinginan saya kami kau bertepati segala mengaku apa kau belum apa memang seru sampai berhenti memang ada berhenti supaya dilakukan saya bukan yang berpadudu hingga barisan tidak dalam dari saya wahyu sudah tak pernah udah berbaca hanya sama dulu dari melakukan usaha saya wahyu lihat aku apa itu makanya Bila masuk, ay masuk ay disayo at dulo sa puno-puno. Lumipat at kumapalito, patay na. Bila masuk, ay disayo at dulo kapag igulo aking ang ikaw at tunaw at tupag-tupag ang ibaw aking ang ikaw at tuti at tupag-tupag ang aking aking ang ikaw at ibaw at tupag-tupag ang ibaw aking ang ikaw at tuti at lumag sa aking hiba at bago Okay, ako salamat Mr. Antonio Pigol na mo pagsayaw ug sugan man ka po ng imo na Ma'am Gracie Sakay.